Ukrajina je u Istanbulu potpisala sporazum o izvozu žita sa Turskom i UN, navodi ukrajinska strana. Ukrajina, Turska i UN potpisale su sporazum o izvozu žitarica. Dokument su potpisali ministar infrastrukture Ukrajine Oleksandr Kubrakov, turski ministar odbrane Hulusi Akar i generalni sekretar UN Antonio Guterres, navodi se na Telegram nalogu ukrajinskog portala, prenose RIA Novosti. Rusija bi trebalo da potpiše isti dokument sa Turskom i UN, a zbog toga je u Istanbul doputovao ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Sporazum koja je popisala Ukrajina predviđa da luke Odesa, Černomoreska i Južni budu pod kontrolom Kijeva, prenose RIA Novosti, pozivajući se na pisanje strane. Prošle nedelje u Istanbulu su vođeni razgovori vojnih delegacija Rusije, Turske, Ukrajine i predstavnika UN i postignut je dogovor o uspostavljanju koordinacionog centra u Istanbulu, kao i dinamike transporta žitarica, prenose RIA Novosti. Sporazum podrazumeva stvaranje bezbednosne zone za proveru brodova sa žitom u blizini ukrajinskih voda, a ne u samim lukama, a planirano je da kontrolu zajedno sprovode Turska i UN. Turska je dobila garancije da se sporazumi neće koristiti u vojne svrhe, navode RIA Novosti. UN su više puta upozoravale da zbog nestašice žita može doći do prehrambene krize. Zapad i Ukrajina optužile su Rusiju za blokadu crnomorskih luka, a Moskva to kategorički odbacuje i ističe da je sam Kijev svojim akcijama spriječio izvoz. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je ranije naglasio da se Rusija ne meša u izvoz žitarica i da će, ako Ukrajina očisti luke od mina, brodovi sa žitom moći da prođu bez ikakvih problema, navode RIA Novosti.